tidak? Kau nggak meta? Langsung ini mari kita konsultan nami. Tarung bobi dia. Oh, raja di pamoran nami. Terus itu pakai nami bagas medan bang. Horas. Oras na buru. Dito nga daw. Sini mang, sebentar mang. Yo, sini aja, sini aja. Ada. Raja namin. Itu sih yang raja yang mengurang. Mau lepe, mau situasi naba. Di sini mahamu, di sana mahami. Mau di masih dono nami. Gabi jal horas ma, dihamur raja di hula-hula namin. Hula-hula dibuat kami. Sama-sama di nami, apalagi di bagas atikyon. Dinamamuhay. Ulot, apalagi di bagas atikyon. Nami raja nami. Asa tong disigat tamu majo raja nami. Di kamu baru nami. Ini dia lain si Kevin. Siap. Raja nami. Mak, nggak udah behu mereka kami. Rajanya mengguru. Tulang. Dulu beta. Sino kan? Di bono namin. Kaya kamu majo apala tolu dua piring di sonit dahani ya. At orang suta pasahan. Tunggu sopa di humta tu raja di hula-hula tak. Belum ada tulang. Karena yang berdua, mau ke Dusun, namun di mana udah. Yang dari Pekanbaru. Ya. Jadi di Partikyanon tari perlas ni roha hita tarumubi ma dihamur raja di hula-hula nami di bagasan haipason jupang nami di bagas na marapang na marjualon raja nami raja bulon di sonro hami di mamabuan soba ni hum nami wadopan ni raja si majutak songon na mamuhay ulot pala di bagas atikon asa tunguhama akan nauli akan naringgan di ulot tananaing si ulot pala di bagas atikon bulutung pesongonon so baniuhum naboy kupasatami pasangapor rajai hula-hula nami si majutak asa dilot na tua-tua asa diting man na tinopa gulang-gulang pangarahut na o ti sasadia na buhu patu pahami amat tadi batama na maggoki pasu-pasuna dalang ma dalang asma tulang.
ulang warga sini rumah pasal tanya di mana itu. Ya. Maulah tema. Ale Jehovah de bata hatwa nami. Maulia tema dia si dohot tolong ni roham. Naung padungo kami di bagas na marsahap na maratuaon. Ima ali Tuhan di ulaw las ni rohan nami. Na mabuhay akka ulaw nami. Marhite na naing pakurhatonon nami mayanak kon ni huriam. Bagas jorom na badiay Tuhan nung hubuhay hami ditikyon marhiti asi dohot tolong ni roham. Natoktong do di horon nami ulaw nami ditikyon. Asa ko masaluhut na mabaheni majadi o partulo mo dohot asi ni roham. Saluhut na asaw ng maralo tulo mo dohot asi ni roham. Nungaing pele Tuhan. Inaong sipul ulaw nami di bagasan sa darion. O matoktong na manurangi roha dohot pikiran nami. Ang sungoni at kaulaw na nagsipatupaw nami. Asa saluhod na pasangap kon guar mo na badiyay. Ali Jehovah de bata ama nami, postoro hanami. Damem na sumurungiman na madungani hami saluhod na. Asa mardame sonak kami saluhod na marhula buru. Dinalaho mangulahon at kaulaw nami ulang pestaudyog. Nang sungoni at kaulaw si habatakon nami. Asa saluhod na marture o partulo mo doot as niruham. Alaniele Jehovah marhiti asini roham. Pabor hat mahami. Dinalahu manguluti ulaw nami. Asa gabi silas ni roham adihami nang gabi pangujion kadopamu na badiyay. Diak kasalhut ot tangan nami. O manapasahaton na sida ditungatongan ni ulaw ni. Mardame so nang marlas ni rohami mangulahon ni. Tarlumowi pasahaton pamujion nami. Kadopamu na sumbadiyay. At tutang mamasalhut at kaula-ula nami. Jala sahat tutanga mo masaluhod. Agka ulaw na naikupatupahami di bagasan tikyon. Asa di bagasan las ni roha hami. Rao marsaor mamuji pasangapon buar mo na badiyay. Alaniya Tuhan saha iho mangulo nami. Jala jumolo uras buri hami siya dosa nami na kudangi. Asa tamahami di adopamu. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Martangiyak kami tuho. Amen asini roha ni Tuhan ta Jesus Kristus. Dot holong irohan ni debata ama. Dot para sauran ito di parabadia ma. Na madungani hitaon ro di saliling-ngilileng na. Amen.